clear tu lengai thatu ten savain chi bai vek ule voin hi me ni thum sang ni le som ni paruk pathian ni a football news kan tar lang don ani English Premier League hi Mizo tena kan entam Premier League a hian season khata team som ni ten match som thum le pariat an khel thina ni zana khan match som thum le pangana khel tran ni in Leeds United chuan Burnley an lo mi khuala he in khela hian Leeds United tan Anton Stets Okafor le Dominic Calvert-Lewin goal khungin Joanna chuan Burnley tan goal khung ve ma se Leeds United in goal thum goal khatin hne na an chang Brentford chuan West Ham United lo mi khualin Igor Thiago Mikel Damsgaard le Mafro Panston an laman ti lu mangin Brentford thian sithum fain West Ham laka hne nan changa point thum hlutakan hlo chuak Newcastle United chuan Brighton lo mi khualin 3-1 in hne nan changa William Osula Dan Burn le Harvey Barneston Newcastle United tan goal khungin Brighton tan Jack Hinson-Wood chuan goal khat akhung ve bok Wolves le Sunderland in khela Wolves khel mola ni in Nordi Michele chuan Sunderland tan mashoina goal khung ma se Santiago Buno chuan an sipur sutin goal khat ve ve peinan in ne to ka red card pakhat kan hmuna hian pakhatin hmuna changthui hlemaya goal khat ve ve pe in point khat ve ve tim ni ten an lo chuak Arsenal chuan Fulham lo mi kholin he in kheli ni zanin khel zinga ngai ven lo berni in Emirates Stadium a khel ni in Jared Gillett chuin khel en kol tu ani Arsenal tan Victor Gyökeres chuan first half chungin goal ni khungin minute kwana le minute somli panga hun pek bel minute lina te goal a khunga hliama wanga hun rei tak khel lo Bukayo Saka chu goal nen ron letin minute somli na a goal a khung Mikel Arteta chuan goal khunga poimo ti hria in a player te hetiang hian arema 4-2-3-1 formation mangin David Raya chuan goal vengin de Ben White le Calafiori te defender Siran Oma Gabriel le Saliba te defender Laya Omin Declan Rice te defender anga kan hriatlar Lewis Kelly chu defensive midfielder an Oma Bukayo Saka Ezele Trossard te tlarma Omin ama bera Victor Gyökeres a thunga Arsenal hian kong engkima chakan phuzo kaniti lantirin shots voice on paria tan ne atanga voi ko target a kalin tumruk target pelin akal thunga ut wak kanti goal bar le goal ban hi tum khat an pet per thunga big chance kanti ang chi hi tumruk zet Arsenal hian an siam chuak bok ani Zadin lama in khel munom big enga moza ta dona chung zinga chuan Manchester United khel mola Liverpool an leng lu tur big clear lok na kan nei don ani ti hian English Premier League table tharber angai nom thar le ta a Arsenal chu mashwai tu an ni le ta a an ni chun som sel ani chuti lain match nia khel tlem jok Manchester City an noya ti hreta ila Arsenal hian khel som thum panga tangin point som sari paruk mu in goal difference somli pakhat an nei me ka anni aya match nia khel claim jok Manchester City in point som sari mu in goal difference som thum pasari an neya anin thlauna point ruk ni in goal difference anin thlauna hi goal li ani thunga Manchester City hian Arsenal khel zat khelta se an chak ve ve chuan point som sari paruk hi lo chuak thein an goal difference nei ang nei ve tu ero chuan an lama goal an chua ten lovin an tumpui te goala goal li tal an khung nge atul dona goal li an khung theilo ani chuan Arsenal zoke maswai tu ani chunjam zel dona ni pathum na le palina Manchester United le Liverpool omin anin thlau na hi point thum ani Manchester United in point som ruk pakhat mu in Liverpool in point som nga pariat an mu a goal difference United in som pali nein Liverpool in som pathum an neya zanin in khela hian Liverpool an chakani chuan pathum na din muna an om theya anin ne tok ani ero chuan Manchester United lam hi pathum na din hun lu lumin an chakani ngat pe chuan Manchester United lam hian pathum na din mun an lu lum le zol dona pangana Aston Villa in point somnga pariat bok muma se goal difference panga chok an nei awangin anni ero hi chu Liverpool le Manchester United an tol thluviawani lo chuan English Premier League season topa pathum na in season an kharang ti hi rin thiam a har sa thungani
football ko vela hian in khel nga event lo big a om thina chung in khel nga event lo sang zinga chuan Manchester United le Liverpool in khel hi atel nge yang Manchester United le Liverpool in khel ba ka hian Manchester derby te London derby te hi a hot em thina heng in khel hot dia kan soi ai hian United le Liverpool in khel hi a hot le zualani zanindaria ta Old Trafford an in khel don kan ti to ka United le Liverpool in halna hi no moi le sum tam takati ro pui chop thai anilova zanina anin khel tura po hian chaklo jok ni chu an chia dong ang maya ngain team pani tanan du lo Michael Carrick United and Colter Khan UEFA Champions League khel phak chu an target ani a tuna chuan UCL a chiang titi a pathum na ni tura hril anile ta a Liverpool hi no moi an choi don lo ti achian nuwa an tumber chu UEFA Champions League ni in United chunga kher season khar hi an suang tu ani ang Manchester United in season masa European football po khel phak lawin season ang khara an coach Ruben Amorim hun duom tak kantong le dona ni ti in Old Trafford ta fans tam tak chu lomin an outdoor durani kha atak takamo an ti a tak nilovin har satna paltlang thei team hi an omani chuan Manchester United nge hian ni ang ti in Amoriman soidum dum ma se January sang ni somni paruka chu thuro pui soitu Amorim chu an ban Michael Carrick an laklo nuwa United in mutain man so na league match li khel tur la nei chugin season thara UEFA Champions League an khel do na chiang titi to an phur wang lai taka Old Trafford ta Liverpool ngam lo an du lovang Liverpool boss Ancelotti season masa Liverpool tan English Premier League no moya choya Liverpool thu nei tu ta chuan 0 to hero ti in ansoya that's coach naran ve mai kan Premier League no moya choi ti in ansoya tu season tran ma in ni pui transfer a player lak lu nan pau makta doi zali chongan pe a Jurgen Klopp meu point chu te zat bazar na nei lo laya Ancelotti bazar na aneya wangin player shol le show tak la in Florian Wirtz Alexander Isaac te ho an laka wangin beisei asanga hero ani chun zom do ne ti in soi ma se mitam tak chuan hero to zero ni ti in tundin huna an soi le ngial to Chelsea chet wang ti in UCL khel tura an din hun that chan soi tok te pon oma adik na chen po a ome Liverpool hian Anfield ta United ti sikhat sin in angam to lova heti lai hi October sang ni som ni panga dai to ni in Ruben Amorim nuai United tal boilai ani United that lai takat ma chondo na wangin Liverpool lama hian voksa khai da don ta ila kanda ngamlo ret zokinarin United dota hian Liverpool lam hian Chelsea Aston Villa le Brentford an lama chondo na Liverpool mabak nuam tak tia soi thei a lo Michael Carrick United din thara ma se Bournemouth le Leeds United azona atne zo taklo awangin United fans tan lau thong le trana United ten match ni azonin ne na changle to in Chelsea sikhat fayan ne in Brentford Sydney sikhatin an ne a Manchester United tran tu ta na alom lai chu United ti an chakani satli alova player kim lo chunga chak anni Manchester United tan player poimo tak anom thina Matheus Cunha te Bryan Mbeumo te Bruno Fernandes te an mu numa Ben changa alu po goal khung chullo Benjamin Sesko an nei boka midfielder ne chunga goal khung thei ka Semiro le mani ti tur ti chat Kobe Mainu baka Bruno Fernandes English Premier League ka season khatchunga assist rum som pakwa nei thei ni in assist nga ber ni rual turin goal khatchi amamo to a Kevin De Bruyne le Thierry Henry te khan English Premier League ka assist nga ber nei in season khata voisom ni ve assist an neya he assist si ani rual thei ani ngat chuan akhum thei ani phei chuan English Premier League midfielder ro pui berta zinga soikum khuwa ani to ang Zanindar lechan ve Bournemouth khelmola Crystal Palace an lenglut anga dar som pakhat lechan ve Aston Villa le Spurs anin machondona he in khel munom bik ani ang Aston Villa in Champions League khel turin English Premier League table pangana a point somnga pariat an humeka chuti lain an tumpui tur
Spurs lam hi tlak lau ni in point som thum pali nei mek tu an ni boka he in khel hi English Premier League tun season a in khel nga alel perte zinga mi te po ani nge in arin naktuk zan darsar ile chan ve hian Chelsea le Nottingham Forest an in khelanga tiang chuan naktuk zan laya Everton le Manchester City te anin ma chondona anin ma chonna mun tur hi Goodison Park tia kan soi thin kha ni to lovin Everton khel mual thar Hill Dinkinson Stadium Liverpool ani dona Michael Oliver chu in khel en kol tu ani dona ni tundin huna league position a Everton hi som pakhat na omin Manchester City pahni na an thunga chu wang chuan he in khela hian Manchester City lam hi bugrit tlek jok turanga ni in anin tumna nung tum hlia te goal ni 5 ve in Manchester City in Everton an ne ani hengte ani awang hian Manchester City lam hi an chak jok ani po in amak lovang chuti line English Premier League a hian thleng theilo a lova Everton lamin Manchester City an lo chel ani ero chuan Arsenal fans te aya lom an love tikhan football news su 2.2